mukanda wa chapter 4, mukanda wa ilinga chapter 4 adina kuileja nao mu verse ya 10 atangi verse 10 mwana akweza mu verse 10 ngwao tachikizeni muwosena n'abatu wa Isirayeli wosena na momo muri jina la Yesu wa ku Nazareta uze mwasukikili lishilenu kukulusu uze basangwile kulikalunga kubafu mulikiye mukiko wene munemanyi nou mutu walambwe kuno kumesu enu. 11 ikiye napulilo lwalize mwalumbilishilenu wakakutunga likiko linalingile ikupa mutwe wa mbango ya zuo. Mulati mwani iu Yesu nao dilo lati mwakani neno anchuni ngao o Yesu ikiye lilola mwakani neno wakakutunga di chikuku chakola ikiye chikuku chakola chikupu chakubula Yesu chakona Yesu hikuduche chikuku chikwao chakona Yesu kakwe chikuku cheka chikwao cheka chikutwesha kwa mwina alunda nachasa kulila walunda na walu wale kumwani kosi na walu wale cha uchi mwani ne Yesu amaseki hosi nge Yesu ana amavu wa uchi ne Yesu wenjila amaseki wanyi nge Yesu kejile ano amavu koko wa mwinu kosi ketu lilo wa uchi asi ni alunda kechi na walunda ni aluwale ni achokwe na aluchaji jima kuikungwija hamu ugose kuwa kungwila hamwe kuinatela mwijada kesi wambili ya mchiwa cheka gae ilanga nzambu mulongo kukenga kuindi wose kalonga mumu ya zangi yenyi hakutemesha mwanindi Yesu matuma mwanenyi Yesu hakuiza amaseki imweza ano amavu kulondacho eshikwa mwina kwanshidi ejima mangana hasukulila wakashili wosena anugenu hakulusu chamukudikilu anugenu haza kulusu omwamusukili haza kulusu anakumuseya kudantu jindi na wa mwini na kwao bali nakumuseya kuli watu jenyu ngwao ohu alulile wa kwao mulekeno adamwini yomweni mwichele mangali ulile abeni ana adinga na kumuosha jatama bazwapwena kumwambanga mamupi kutwesha kwiruka na waifwili wenane kwasa kwishiwa ngao Yesu Kristo afwili akiko yena wenjina kwa mwina nana mashidika adinga na kumpopo makasindi Yesu Kristo eje na kulila na waze masoja mu papa lilenga shimbambo maoko enyi satana waputi shilitongo joka yao satana afwikile bishinganyeka yao enakurumpicha swai kuja muntu nezina kukwasha enusemi jami chachashi kujia mutu zeneza na kukafa neka jina mpata haka inde okuinza nindi achunyi muno mu mukala wa nyachi popa ichunyiri matara mawai mukamenga mukachi mukumujaha ngao nge president haka inde mwesa kono kunyachi popa manga se kutunga mazo amwaza manga musawale ngama namujia mukumujaha namujia ne akuinza muntu munindi tumujaye mukumwira ngahona muntu ngena iza mutu mwenga ntumujie no president namulia gachuza mutu limu kujaha netu kena mujia ngwetu ilanga tarenu ansangu ya mwanta Yesu ozimo tarenu momo ya mjimbo wa mwanta Yesu hadi chuma cha kuhayama hadi chuma chimwe cha kukomoka chuma yena wenjili na ukwashania antu adinga kumpinjina iki eshe na kukafa nazo watu hapo yeko zorola kana yena wenjili na ukwasha na nyanta iki eshe na kafa na mianga wenjili na kufira hadatu eshe na kufira watu wosena ya kumpopera ukulusu na mpopera za kulusu anyanta ahumanye na kumusompesha miangana wali waine amana kwanza kumusopesa awoshe ne atoka na itu na mwana mulongako ranjike na to manga yetweto mutoka ta mwana mulongako ilanga cyo chuma mpopera kukulusu echo chimwa mutwali na kumpopera kulusu dichiwu Yesu changa o Yesu adina kumutena kudaya Yohana na Petro kumeso awa Yudea bali na kumwamba kuli wa Yohana na Petro kuli watu wasina ngwao iu Yesu di ilola o Yesu ikeli lolwa dina di mwakani nena wakakutunga niza mwakani nena wakakutunga dichiwu Yesu lelu changa o Yesu lelo nekari dedi ilo rada kuiwombu ngwao napulehi vesilolwa lya mbango ya zuo netilo rada kuiwombu didakwata itala dejim changa ngwali lya mbango ya zuo ngwe tuliko yakwata lizuo yosene hampinji yoyimo ngalo lalolumwe Yesu di chikuku Yesu ike chikuku achutangiri mukanda wa Korinda wa muchimu tange no mukanda wa Korinda wa muchimwe chapter 3 Korinda wa muchimwe chapter 3 na verse 11 ngwao momo mutu na umwe pimbi mwasa kwala chikuku cheka shinechi kaha chakwala lehi bene Yesu Kristo mulundana asune kinao kosi munchu na tweshi kuchunga
hela kwala chikuku cha chenguko chinga chochala udehi di Kristo Yesu anatiku mwani amina fwiri ni yuli changa amu nafuya kumihulisa enu chimunezi kuno kuchitokoloki yeno muneza kuno kuchitokoloki muneru kifuku di mwakafwa muneshi walikumbi na mkafwa di chimunezi chineru muneru kwa nyifuku de nda kufwa changa muneza kulinga enu kamwishiwe kwa likumbi na mkafwa enu chikuku cha wa mwini wenu hinyi yenu chikuku cha ulilo wenu hiya mwamweni kiko wene ne muna kuosha mweno mwalala muna koleki nge muli na kuhanjika weno muna kuhanjika mwa mchano chikupu ilaga mnafuri ni ile jinami kaya mungu nafuya kumiyeza ngwami kudanchwa makwao kuli watu wa kwao chikuku cha wa mwini wao chikuku cha ulilo wao iuse kulula useke sekeka munjiranyi mjiramuka kudama kwao kuli wa kwao adina ukuela atu profeto bali na kufuya atu profeto wa mwini wa wancha makwao nemeni hadinyi atu profeto ulilo wa watu wa kwao nema ina atu profeto adina kutwala yuma yao kuipompelu bali na kutoa yuma yao kukungulilo kuiji imali hamo imali mulonga profeto na ushi ni chinga muleti mumoka profeto na hanjika ngoni kuangia mune kulonda amni imenu kwa kachika nenu nanyi na nzambi mweni mangana ya nungu yuma ine kwa kachika yenu muna ne na kalunga nei enu mukubola kulonderami mweni nge nuna mona nkukangiza yami chumaka umona nzambuka kamwechika mwana kalungako indi mwani kiko mwani ama kwao watu wa kwao yikuku ya wa mwini wao chumanyi atu Kristo watu wa kwao vikuku ya ulilo wao watu Kristo ngwao adina kushinda mena akulu mpimu ipompelo wali na kushinda mena chipengetu wali na kuhaka meso wali wakula na ikungulilo na kutongo joka nei anatweshi wena kuiwoshera kudinza aminyilonga yao na kushinganika nge wazi wakula nja ikungulilo na hasi kuhanjikirako kulikalunga mbele talenu ni yuli chuma cha kudizira kuichi kudanchama kwa muipompelo shanga tangu mihule watu wakwa muikungulilo nei anavulumuni ndio anavulumuna aileje nao china aina kudana kena nyilonga yao kudinyi Wechikuwaleza ngwao ngiwa na vulumuna watea kuya kulikoneke ya milonga yao kulia kudatu priest aya kudatu priest kuipompela wechikuyanga kulia atu priest kuikungulilo na kwa ina kufuka mamu anire chikananga nzambanga anakena na kuya kufuka mango ya mwani kwa linganga munganji kanunga nkone mulongati mumwaka mulonga satana na ibuti ya mesu musatana na wafuki ya mesu pia neru kimudi na kushimu na inzambuko kawejile yuma wanasoneka mkanda wakalungako ama kwao chikuku chao ipompelo wakwa vikuku yao ikungulilo sima melu sememo yao katolika CCC New Covenant New Apostolic na New Apostolic ami mwani naka ya mwiru mlonga na yanga kuchechi netu waya mwani naka ya mwiru mungu chikuyanga kuchikungulilo ngwetu kama naku ya kuchipompelu hiwa mwinu mako ya kuchikungulilo hiulilo chipompelu ishina da chipompelu hiwa mwinu maya lishina ya chikungulilo hiulilo kama na muna kuleja ne nani tudiho sana ukwele na kaya mwiru wako ya kuchipompelu mana hano tuli mwangulesa ngwino hali watu wana kufuela ngwa kumana kuya kuchechi ulilo hosantu hano era umu hauchando tunatwa mimba umwe nzambi na chiruki kalungana chishiwa amina teri kuchiruka wanyi na mungu ase kuchishiwa ko kushimu na ho nangu anjikaka ama kwa wadi na ukwele na Maria watu wavu wali na kufuela Maria mukuru mpumu wateka na mpumu aiti kaikejima Chianga wa mkula leo umwe efaka na poch kuma mwaitaka ekosena ijina dindi Pope Francis jina lenike Pope Francis wekala ku Rome ku Italy atama ku Rome za ku Italy ndi mkuru mpi wa chipompero cha Katolika ikie mkula ne wa chikungulilo cha Katolika na hoshi mapampa amavulu na hanjika kaka fulu chikumu na kubidika hamakina gatata ka ana kutena nao social media na kuhanjika hapeho jina wana hanjika ngwa social media nukuleja nawa ipompero yejima ya Katolika na kuleza ikungulilo yesu ya Katolika nindi chumanyi ngweni chuma mga nindi Maria ngweni Maria diishila ikeshila yakuyira kudi nzambi yakulikalunga munatindi mnefuko ngwetu Maria diishila yakuyira kudinyi Maria ikeshila yakulikalunga nindi Maria wa dina wa badika kuikala ho muntu ngweni Maria apu wakuhambaka na kupaka hamutu
mumazuma kwawo nindi Maria wadinga ne inzambi hindi mumazi wako chikangwenyi Maria apwenge kalunga yuwene ndiyinjira mwendelere inzambi kulonda enzi kudetu mwenyi kiyeshira endelere kalunga mangana asikuza kuli yetu ndichi diunekali ninjira mutinateri kuitiretu ejima mwenyi kiye napucheka jira tunase kuishira yetu tuosena ni alunda na walunda ni alubale eyantu ejima amaseki na tuosa na wamavu kulonda etu akashiki kudi inzambi manga yetu kahete kuli kalunga udina kuosha nindi alina kwanji kangwenyi musendeni Maria na kwanji kangwenyi mbate ni Maria mumushaha muhake haza kulusa londa yena ekalinjire na kwira kudi inzambi manga apwenga jira yako ya kuli kalunga necho china kwira wama kwawo ndio mwa kulinga wakwao asenda ka profetu namba taka profeto amushaha kumuhaka haze kulonda naye kali wakwira kudi inzambi kama nga apwenga jira yako ya mwilu akwechuma Muslim Muslim nawa adina kulemesha hani Muhammad bali na kulemesa Muhammad wa mwini wao neme na diyala umwijida dindi Muhammad ule wao nemanyi nali lunga umulisina lenike Muhammad wasonekeri mukanda watanga nao Quran asonekere mukanda wana kwanji kanga wa Quran ichu mukanda weni umwekala ntangishu je yala watena na Muhammad chikanga mukanda weno tunanji kwa Quran mwatoma tangishu ya lungo walisina la Muhammad ka profeto wa kuchwamba ka profeto wa kulionga waditene ni nindi na ka profeto na afumi kudi nzambi aliwete atulongo nyikia ka profeto afumile kuli kalunga watangishanga Muslim nindi ikutangisanga Muslim ngwenyi nindi Yesu enjira amaseki na kufuila antuko ngwenyi Yesu keje yana wamavu na kufuila watunduma yena di atemeshuri kudi nzambi kulonda leja ntwejima ngwenyi ikie batumishire kuli kalunga manga asikuleza watu wosena dichirelu ma Muslim mwana avuli muichunga da Zambia ni muduma itika ikejima shikangao lelo Muslim mwana vulu shikuma muno mulifutile Zambia na kwa hitaka yako sena adina kufuila na wakulesha antu yumi yaluwa bali na kufuya na kuzata na ngolo asikuleza watu eyuma ya kulua kulonda ichwari kukalunga ngala asikwatoa kungehena dichama kwao kudi kufueta ni mali kuipompero na departed service kui watu amwena wali na kufueta mali kuikungulilo ngwao departed service nakulumpi mkuhananga ma 150 awali kokwa kuhananga hela ma 10 kwacha hela ma 5 kwacha akama amanuela rawa akuhananga makamba hela unga ku departed service kuhana kuma unga hela makamba mulonga chukuli akwetu ana ayade makwawu ayana nyikudi ya wantu dichi kuna kwa wana nyikudi ya wantu anakupinga awena nyikudi anakuikalanga ilanga kwa iwene nako kosi so akwela bwana kuila mweno tutu hanenu yina yuma tukulema na ntanga je tukulonda kalinu wena na wa azangala la kawani matala huku nako kwana yu Ndumbwami wafwela mazu wana tulongeze kalelo napu mazu wa mchano chikuma mumungana maya mingi mbongo ngwa fwete wa ndumbwami tutukawezea departed service yetu wana tutomenanga akukunguluka na kukunguluka chipo Thanksgiving yetu wana tutomenanga kutuka 1982 wamukanda msemuke muno 1982 kwete ma departed service kweta nimtu aitanga 2023 tezanga kuna emwana mwachuleja neno eni mwafwete ni malama vulu malimu na fwete na shumu malanga hi yame emwana yamimba 2000 ya indende 2000 na ke ya indende moma yetu wana kutongwela ngewa na kutongwela aza shimbu hizi ama 80 ma 80 yazo mulongeshana kweta 20 kwacha kutwala mtu na hete kukukola taji mbongo 150 umoya mungu apule mkapurisha mama 150 eni mwadinga ka priest ilanga mkanda nzamna wa priest wana amani yesu dione kere ka priest dichena wangeru priest hini wakula walinge wamauka chalu andi mulete jenere mudika priest kutunga alimbuka ya mudika priest ka priest yes dichina soneke mkanda wa Heberu nao chikweti ka priest munene udi kuita kuchikasa chanzamcha chidiro wumuho di Yesu Kristo ana priest adinga mkanda okula amana de mpinjao ya hitade mwikingo dinu tudina ka priest ngai yes dichine muntu kudita nindi ka priest na kudeta hebwamu na udeske jene yena hinyi Yesu kama nene mnaje kwikara ho hamna Yesu chipimi chochi mna Yesu kinjira cha woma ni kutiyo mazo
tufuetela ntanga jetu adide mu majamu ngwa tufuetele batanga jetu balile mfuga anayade mu kalunga baza bayali mu gehena nao makwa ali na nyikudi ya mbala ngwa wako bayi na mikuli ya watu anakuikala ni nyikudi yao bali na kwakala mikuli ya mbala tuifuetele ni kunyikudi yao changa tuwafuetele ko mikuli yao kulonda nzambi aitambuli mangaka lunga atambule inyikudi na kuikanyesha wena kuyabudi nzambi ngwaye mikuli ko ina ko ahonesa kyo kuyagulika lunga antangadi na kufueta mali batangali na kufueta mwene mali na kulonda kula ntanga jawadi mu kalunga ngwa mangana ase kulira batu jabazo bali muka ndichineni kuyibula mwani changa ngena kumihola bisemi jana jimadira ukwerera yume ya muchidei ngwawo batu wose bali na kufuera yume ya kufana ngani munatonga jo kineni chakafwaga ya kudi nzambi mnashinga ngambeno munakafana ya kulika lunga Diana nchu ana afwiki juneo ni yara watu ngiri itara dindi hanka changa balingewa ze watu wanafanyisa ngeuze lunga atungilezo yenya usekeseke mulongadi mwani momo waka taleno awa eji madaha tayene waze watu wose bali hazi ka profetu ka pristu chipomperu chikunguliro Maria Muhammad departed service hiyuma ina kufuma kudi nzambi ni kudantu hiyuma ina kufuma kuli kalunga tayi kuli watu anchu anachitena tudantu amuchidinyi watu wanahanjika ngwa tuli watu wakufana ngachili akanshidi bakashili mukwanshidi na atweshi kushikisha mkwa mkwanshidi kudi nzambi kwa mukashili na hasa kwetsa mkwa mukashili kuli kalunga diafumi ni nzamba kutemesha mwani akiko afumile kalunga matuma mwanenyi dichinei awa ejuma anekala mkunkurai chikanga nge waze wose na wana haze kumba mokomoko china tuwani munchumo kwangatu wani mutumwe unekali chikuku chakola napu chikuku chakola chikuku hichu na atweshi kuchungila umu wetu tunahase kutungira miono yetu mulonga yela tunafumu mujimba uno momochi kwetu nafumu mishimba ino chokadimoni na nzambi tukalimone na kalunga yeno umuntu yinyi omuntu ikihiya Yesu Kristo chaso ejeri nzambu kenga mpata muno mwishina kalunga umwasangile kaye kosena wahani ni mwanindu muo haine mwane nyumweka ha Yesu Kristo kulonda muntu kumukuwelela mangana osho mwamufuelela ayetu mwahaya nyaka apwenga na mono ya miaka akaburi kunonga akazene kunonga dichu nezina kushimu na kudeno antanga ike tuneza na kwambula kulenu atanga jetu netu Yesu Kristo hicha mwini himulilo himwanta himwangana wafwiri akulusu afwiri haza akulusu kukola nshidi jenu momwashili jetu nishidi jami nashili jetu nishidi ja Maria nashili ja Muhammad nishidi ja ipomperu yejima nashili ja kunguliro yose nishidi ja watu pristu na watu profeto waku twamba nashili ja pristu na profeto waku lionga kulonda wejima waku mkuwelela yena mangana wose mwamufuela ikie atoshi kutambula umo haya nyaka ase kutambula mono wa miaka mwali tata ya mingu neza kuli yenu mangana nguhane kusakulila chami hakutambula mazo wa muneza nao mumo wa mazo wa wakuli bamwe banamunonge munatolonge sakaha oloze bamwe banambate ho kutokwa kaha banambate ho chinyingi banambate ho kuwishisa mumo kuhanjika muna hanjika ngana ngwene kuli yetu tunakuyanga kuma churches kuze kuma churches kuli kutulongesa yami umwe ngwapangu mukakatolika so muze mukatholiki omuna putuka kutangisa ya mchina ngukwatele mukacheka muno wame momo hamuchano auze Maria kapwile nge afumine mwilu omwafumine mwilu himweza na kufila yetu wakamavuko kakalemesa kaze toji kumuhananga kanapo kalemesa kamwe kaze kakuvulumu na kumeswa kalunga mumu mata Yesu wa mwijile ikiye uze umwekaha afile hamutondo wa chilinjiko mangana aze manyinga apwenga kutusokola hamuchano yami ngemu kuhanjika chami chipwe mkachika mkamono wami nguneji wangwami kumana machechezi amwe anapu wanakutulongesa mumo yetu hakupatu watu
baze bana kwiza ngemuneza omumuneza yenu tweshikwivililanga na kutulongesa ngemuzeweji kulongesanga mwana kuli chisemi chenyu kaunonyuze mwana keshikupana jipami kumwambata mapoints aze mapoints amalemu akiko mwamona na ulemu ngoni kumana banangulongesa bya mbwende kumananyi kulongesa chimwe china kututwala kukunonga momo na umwe wa uchi kuma prophets tunakuyanga keshingwa makuliko omunatumo na yetu baka Kristu binashupu mutu keshikwasa kukasa mchima wenyingwenyi mwanami afwenga chipo yayo afwenga mangu chemwe ne kutu profeta mangana bakanguka afweko omuna profeta hamauze tanga yami mwafa olozenyi kweseke sana lushimbi batulozele ngwa ufeto yashiri yapa kufa auze mutu mwafa oloze wewe yanga kulika profeta ngo yakukafwe kaunonyi tunafila ika auze ka profeta na unamufelela kupowa mchano anakukuleza lizulia kalunga muze linatelela na kutonda mangana akulweze nge ikie wa munene na asena kukukafa oloze uze mutu olove sadeni auze mutu ikufa so mwane chinapuchuma chimwe cha chilemu tata ya Mungu nalombo koka hakuli yenu in short mangana Mungu lwezeko kuzena mkawanyika momo likumbi linatoko oloze ya Mungu lina ma questions ya mavuli mukacheka mono wamu tunasakirire mama zambale muyuma yezume chimuna chimoni chudantuho chudina mujimba chudina mashi ne antu ezimu ichu nalemuko ichu atera chunu kutambula kusakirerako ilacho atera kuosha onetu ninetu tumusakirire yenye mulonga chuda akulenga kudinzambi ichu dina ukenga kulemako Yesu diinjela echuma kubalu mwina Yesu danzambi kulonda muchutiko watu kutwesha wanyi diche chukuyola netu chineri munati walala muneri kineno charala Yesu dichamwe mukufunda chimwe chini mukufunda muna musendi Yesu natu ya mwane ngemuli ya mingana nangu ya na Kristu Yesu katika mono wangu wakati mama yangu momo ngunatangelie ngwami kumana Kristu ikie mulwiloka kiko dichume chinalemi hikwenzu no natalendo tuchisu chikwawo kufumisha ihina da ukuta meso ame muka kufumisha hinyi Yesu chocho kumona ne Yesu di kuna yeye unamwine ude omazimu na washi chituna imono ho nani kuinza kwenu ne kudecho charala nzambi na akarakari mu muchima wenu nzambi na akarakari mu muchima wenu akwa Kristo kanda mze yaku na kushi muna Yesu twambakamu na hakenzai mwanta twalenu o twalenu masukumatunga ejima aheseki tena wakuyitongekela ejima aheseki twalenu masukuma